Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 4. Awan to ti apitan ti mannalon anasadot a mga rado iti talon na, nudumtang ti tumutop a tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bayaw, apay ngay, sabali mo tan tinakitak nga agmulmula iti bangkagyo. Inla ko kung tibangkag mi, bayaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Ne. Hindi pa'y lang napalabas abulan ng inlakok. Diyak lang na damdamag day taa. Apay ngay nga inlakom. Kanayo nakmet ngamin amalugi. Imadupay kit din ti utang ko. Isong inlako ko na. Tabi na yadak dagiti daddo mga utang ko. Kastaya, ay kasano nga itan? Pangalaam nga iti pagbiagyo. Agkonstruksyon naklangan. Wano saan, karpintero. Ado mo ti pagtrabahuan di taili. Uy, ilakom mo tan di taltalo na madaga. Pangilakwak ngay. Ado ti gumatang di ta. Takaya dapat akdaran iti negosyo. Panunutag pa'y bayaw. Napatagkanyak jay taltalo na kadaga. Tatinawid ko kadagi tinaganak ko. Oh, mangan kan. Apay asyak laang timangan ngay. Kat ko namgaya mamabising ka. Da kayo ngay kadagi ti ubing. Nagmerinda kami itay. So saan kami pa'y ang mabising? Ken maysa, saan akayat dagiti ubing timangan tanateng laeng kanu dayta sidaen? Ibagam ngamin kadakwada, ana sustansya tinateng. Nang runa, tamulak mo't dagita. Saan ana isprayan? Nauma damutten ah. Siyak tupay. Nauma akon nga agsidsida iti nateng iti inaldaw. Ay, awan lang amin mo't progreso ti panagbiag mo't. Agrigrigat latta da tao aginggat ingana. Agreklamo ka man ako nakon. Pudnomat! Ay, lakay. Ilakom laangan di taltalunam. Apay ngay nga ilakok ka. Awan ti maganab mo iti panagmulam-mulam dita. Ken nagbasit matlaang ti maganganan siyam. Kanayon pa'y ngagbagyo. Ay, nagdakkel ti utang ta. Tuladom ngamin ni manong mo ah. Inlako nandiya bangkag na. Ayan na nga ta dito tinakapila at chip ang mapan ijibaryo. Tina, umay ka dito ay. Oh, si kamat gaya manang. Umay ka, taguray ta iti jeep dito ay. Kargam amin na kita. Wan, imayak gimatang iti baro a paglutuan mi. Electric fan kan washing machine. Ay, imbag kayo man taaddan baro agamit yun. Ay, kurang pa'y dagita ah. Umay kamin to pa'y aggatang kanimano mo iti TV kan motor na. Mano aya tinaglakwan nyo iti bangkag yun? Ay, nasurok 3 milyon. Ah, saanen at tinawaran pa'y jagim matang. Napintas ka nung amin dayjay a lugar para itinegosyo. ay, iso nga ron nga ibagbagak kanila kay ko nga ilako namutan di taltalunan na. Katuan! Ado ti agilaklako iti dagana itan. Ta saan kan nga agbyag no agmulmula ka laeng. Handa ka matgaya man bakit? Kunak amapan kasabatan di ta paradaan. Apay nga umay naksabten ngay, kat basit lang mat daytoy pinalingkik. 2 kilo abagas, kan kagud 2 kilo akar nilaeng mat. Inanay mo kuman 5 kilo day tabagas ah. Awan nga rod kwarta. Kunak tumot ngamin kan ka nga ilako mo di taltalunam. Kitaang man ni Manang Wilma, nakagatang dan iti gamit da. Ay na, umapal ka man ako nakon. Saan nga umapal? Ay, kastoy latan ti biag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Adang agpayso dagam, ngam agrigrigat kamot lata. Nay, pasmet dagito'y pagay mo to niyeng. Huwag nga ron angkal. Logi akmanan. Ay, sapay nagado tinagastos ko iti dayto a panagtalon ko. Nagsasarunupay dagiti bagyo.
Ay, lugi talaga. Saan ka kadilata mapukawan itinamnama? Basta nagagat ka nga agmula, saan ka maibusan? Ay, pampanunutak nga rod. Ilakok sa langan dahito atalon ko. Kas kinibayaw mau. Unang girl. Nailako nan jay bangkag na. Nasurok ka no at 3 milyon. Dayto itilaglagi pa ma. Ti kwarta, nalaka ama ibaws. Ang ti daga, at dalat na dita. Mula amlatan no kayat mau. Mayat pay laeng ti biyag da bayaw mau, gaputado pay laeng ti kwartada. Ang kasanaw ninton na ibaws, iso nga samkit di ti agtalon tunyeng. At da dito'y daga tinamnama. Lakay, saan mo't nga umanay dito'y salas dahito'y ginatang ta at TV? Wen nga rod, bakit? Kan kasanon no sumangpet ti inorder ta asalas Iso nga rod nga ibagbagakken ka nga iparenovate ta dahito'y balay. Padakkelan ta dahito'y salas kan jay kusina. Ang amda kala kwarta ti kasapulan. An-anwam nga, dyan nasurok 3 milyon ang naglakwam iti daga, no di mo matgastusan. Nagsaritaan ta daytan. Pangrugyan ta iti negosyo. Ay, aduunay, dyan 3 milyon. Mangayab ka kit iti kaduam ang magtarimaan diti balay. Tarugyan dan inton biga. Wow! Nagmayaten da ito'y balayo, mana. Ay, talaga aginastusan mi. Iso akas makita mo. Saan basta-basta? Sarming pa'y dagita tawa yo. Ay, saan pa'y analpas dayta? Plano pa'y nga agpaaramid iti dakkel akabin Ay, mala ko mi kumamad si taltalunan mi. Saan samot akayat nito niya nga ilako? Saan na nga rod akayat? Diyak man amukon kwa na. Ay, kat bayam Taagapit samot tan. Anya kumangay ti maapit na kat nabagyo di mula na. Dayta nga rod ti rason, no apeng inlako min di bangkag me. Ay, kanayo na malugi. Maipatarimaan mi kumamot ton di balay mi. Pilitem nga minan, nilakay mo. Ay, kakaasila ang agmulmula. Ngam awan mutlat magangganab na. Oh, kita bakit? Uray kaskasano, at damot na apit iti talon, uray na bagyo ako nam. Manulaang mo't ngay akaban? Uray taaddan kanan tayo iti manuabulan. Ilakom nga minan di talon? Saan ko nga ilako? Nagtangkan laki din ti ulom aya. Di mo kaya't adenggan dagiti ibagbagakan ka. Ala, makamu ka Nagngina ti bagas ita no gumatang ka. Imbag taadda jay talon. Uray kaskasano, addalat ta maapit a pangalaan iti kanan tayo. Agtad-tad di bubong, di mo pa'y mapatarimaan. Di ka madanagan. Tainton sumaruno a panagapit. Sigurado amayaton. Kat ado ti paglakwan ta. Awan latamukon. May salaang ti maibagak tonyeng. Na umakon nga grigrigat. Bayaw. Nagsapa ka na rimwar di tabalayaw. Wan bayaw, mapanak man di tataltalon. Agbambanog ka lang. Ilakom nga minan ti talon mo. Adam amok ngagbirbirok iti gatangan na adaga. No kayat mo, ayabak, takitain ng ti talon mo. Saan, bayaw? Diyak kayat nga ilako. Mas kayat mo akanayon kalatan na malugi. Ay na, bayaw. At dalat ta sa pol iti panagmula-mula. Saan ka amalugi? Oh, kita man deta. Nagsapa ka amapan iti talon mo. Agmalmalam kanto manin ni Jay. Angam no ilako mohon, saan na masapol nga agriing ka iti masapa. Kas kanyak, kita mo, agtugtugawak langan. Natang manan ti si daunan. Makaoman. Inaldawlatan anateng. Agong ungat ka manan bakat. Dengdenggen dagiti anak mo ti panagsasaom. Isu asaan da kayat nga agsida iti nateng. Pudnomat ngamin ti bagbagak. Mulak anateng dagita. Agreklamo kakit din. Ay gayam.
Aday bagakan ka. Anyamanin day ta. Malagip mo, jay bangkag ijay asidag titaltalon. Apay aya. Ilaklako jay akin ko ka. Ket kunak, asya akong timanggatang. Anya? Gumatang ka manan iti daga? Imbis ko mang agilako ka? Mayat day jay amulaan itinatang, kandad dumapay a prutas. Saan mo agatangon? Bakit? Ay, makamo ka no ipilit mo ti kayat mo. Diyak kaya ti makibiyang iti desisyon mo. Nasaya at day ta desisyon mo, Tonyeng. Aginatang mo, day tabangkag dito'y abay ti talon mo. Unangkel, ginatang kun uray no agkadkad ni bakat ko. Nay, apay ngay? Di na kaya taman na yun ang tidagayaw. Kaya't na ngamin nga ila ko may titaltalunag. Pilpilitin na nga ron amang ila ko. Ay, saan ka nga umanugot, Tonyeng? Maamiris nantaw, anasaya at ti addadagana, ngam ti kwarta. Unangkel, Mulaam kit di da iti bangkag aginatang mau. Mulaam iti kay kayaw. Di agbunga iti prutas. Tapno addan to apitam. Agtur kayo nga agpapamilya di Singapore? Wan, ay na. Makapasyar kami matlangan ijay. Ay, imbag man. Idi pa lang amin nga arapaap ko ti makapasyar ijay Singapore. Ado pa'y ngamin ti kwartayo. Ay, wan. Into nagsubli kami. Rugyan min jay plano mi a negosyo ka ni manong mo. Anya ang negosyo day tangay? Restaurant ka no ti kayat na. Ore alaon daktulaangan para inaw? Saan kami pa nang rugrugi? Agap apply kan? Wen ama nang. Kaiso pa'y apagbirukak mo. Nadamag mi ka ni manong mo. Nga adda ginatang nilakay mo adaga. Ay na. Dayta ti kanayon mi apagapapaan. Dandani di na lang arod masangon ti agtalon. Gimatang pailaang iti bangkag. Ay katambay ama. Ay, jakman amo ka nilakay ko. Noan niya ti simrak iti panunot na. Kakaiso na kwartami. Inggatang na iti bangkag. Mayat. Diretso amayat latta dagiti mulam anat ang Tonyeng. Natsamba aklaang, Uncle. Ken agbungbungan dagiti prutas nga inmulam. Isupay nga ila ko ni bakat ko. Kaimama talaga ti agmula-mula kaanakan. Wun nga ron, Uncle. Namiris ko matday ta. Imala ka iti day di tatang mau. Wun sa, Uncle. Ta idi pa'y ubing kami. Ti panagmulmula na, tinagbibiyagan mi. Imbag, tasan mo nga inlako da ito'y taltalunem. Dandani ide, Uncle. Kita man? Nagpipintas dagiti mula mapagay. Uwan nga rod, Uncle. Mayat ngamin ti chimpo. Kanawan unay layos itaatawan. Awin gayam, umayak man nagpuros iti bunga ti manggam. Taimbag lang nga da ipaluom ka. Ay, kato na, Uncle. Ado ti bunga na. Aguma ka nga gala. Mayat dagito'y nga ilako yaw. Umayto intun sumaron o alawas di aggatang, Uncle. Isuda ka nun ti makamong agburas. Ay, nangina ati paggatang da. Taman man o tilako amangga itaabulan. Lakay, umay ka no agburas itinatang di ka aroba tayo nga awan trabaho na. Ay, kat umaylata Kasi mo't, nabayag gaya mo't nga awan trabaho na. Wen, umaylaang. Taado a kalugaran tayo, titangdanak nga agmula, ken agburas itinatang. Ay, siya kunti mapal mangilukat. Ang mga no di ka aroba tayo daytan. Ne, sikamad gaya manang Wilma. Adda ka din ni Tonyeng? Adda, umunag ka manang. Kasariitak man. Sige, humay ka. Agtugaw ka. Taayabak ni Tonyeng. Ay, unay matan manang Wilma.
Nakakutkutong kamaten. Anya ti mapaspasamakan ka? Nagrigat ti biyag mi ita, ading ko. Anya? Mas dawak man. Apay nga agrigrigat ti biyag yu ita. Idinto ta nagdakkel dyan naglakwan yu iti daga. May sa abidot ti panangilako mi iti dagami. Nagbiit ana ibos di kwarta asaan mi nga amo. No nangigas-gastusan mi. Pudno dyan na sa ukanyak ni Uncle. Aging gaan amuan mi. Nga awan gaya man na ba ti akwarta mi iti bangko. Kat saan kami na nakapangrugi iti negosyo? Kunang amin ni Bayaw, nga agnegosyo kayo kano. Day tamot ti plano mi. Naging enjoy kami ang nagpaspasyar. Gatang ditoy, gatang ijay ti inararamid mi. Ita, agila ko kami kadagiti appliances mi. Anyang iti maitulong ko, manang. Ading ko. Nadamag ko ngamin amang tangtangdan ka kano iti agmula. Kan agburas iti bangkag mo. Uun, manang. Nalawang amin di bangkag aminulaak iti nateng. Isu ka sa pulak mo ti adong agtrabaho. Alaan na kami ka din kanimanong mo nga agtrabaho. Da kayo titangdanak? Katwan kasyan na kami kumaading ko. Tane, awan pa yun maigatang mi iti kanon mi. Ay katwan manang. Agyamanak, umay kami inton bigat ka ni manong mo. Oh, nakasaritam ni Bayaw Tonying? Wan, nagsarita kami. Si kamot ngamin. Day talabain mo mat ti pampanunutan. Mabainak nga rod kin ni Bayaw Tonying. Katawak idi. Nakakaasi ang nagsapa mapan iti bangkag na. Hanggang kita mita tibiyag da. Na progreson. Ay, sayang at talaga jay daga nga inlako ta idi. Lakay. Talaga sayang. Saan tayo kumang agbisin ita? Si Mardeng paikit din dagiti anak ta nga agiskwela. Ituloy dan tulat ta. Inton adan kwarta ta. Agtrabaho ta, lakay. Barang makaurnong ta kat adan tumaigatang iti daga apang rugyam. Day tamat nga ron ti plan-plan wag. Nangi na ti balur ti daga. Ay, jak amo no kabailan tanto agumatang. Pudno day ta. Ngumingi na ti balur ti daga. Wen nga rod. Tuladam ni bayaw mo aton yeng, lakay. Naanos nga agmula-mula. Agyaman ak Bayaw tapi nagtrabaho na kami dito bangkag mo. Si kakit di mo't Bayaw. Nasken ti panagtitinulong ita apanawan. Jak amo. No kasano kami ang makaurnong kinimanang mo iti igatang minto iti daga abangkagan mi. Agbangkag kayo manan? Kuma? Ay, basol ko Bayaw. No apay ngamin nga inlakok iti bangkag mi. Dakkel ti babawik ita. Ang awanan ti maramidak. Ti daga atawid mo, di mo ilako no saan nga importante ti pangaramatam. Mula amkit di tapno adda pagbiagam. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalal. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.